tun topic atan chuanin mathematics chungchang ani anga mathematics hi kan la hmel hriat fakin arin omlowa amaro chu enge mathematics chungchang lo hmel hriat to te pawh kan awanga mathematics theory zong ro chu kan soikim vek seng lawanga alar zual pui chau enge hriat thiam ol samdan turin kan soyanga ta hianin mathematics a chuanin ethics a tongkam kan man ho kha zirchianna anita normative ethics chu kan threklang puin arin oma antiran dan kan siamte hi danan siamte hianin law backbone chu ethics ani kan te hianin normative ethics hi kan thir tlang pui thin ta antirna hriathiam ol sam tura chuanin exam na entona pass ai chuanin fail ka thlang zo kan tiangte engdin hmuna polo dingelangin ruk karo lawang ti te tim tual tha chu sualani te nauti klak chu sualani kan tiangte moral principle kan in siam thina kha moral principle kan in siam na kha khoklang atanga enge kan in siam emo tin sakhon na tanga atang kan in siam em pon ni se kami moral principle kha kan en chuanin objective value nei ta ne kha objective value nei chuan good kha a om ve reng ti na ni dona 2 + 2 = 4 hi America podika Africa podika Bangladesh podika India podika England podika 2 + 2 = 4 khating chi khanin good thil tha kan ti kha khoi hmuna po adik vek don ti nan ni mi mala khanin ai ngat thei don talo ta ne ta hianin kan lu thuk mai hriat ngai chu cognitivism le non cognitivism anita cognitivism a chuanin kan language man kha kan thu soi kha kan statement kha adik le dik lo kha a hriat thei turan ta a hriat thei ani ta amaro chu non cognitivism a ve thungi ro chon kan statement sema kha adik le dik lo hriat thei ani lo thung ta ne ta chuanin good chu entir nan han hmang zuita ilangem enge thil thati chu enge midang tan pui chu atha ani kan ti te tin chu pi lampanga ruk chu solani tol tha chu solani kan ti ang te khani ta chon good lai chu enangai ta mathematics a chonin ethical language kha zirchian ngai wangim ta chonin ge mur khan aron soita good hi define the ani lo a simple lutuk aron ti ta a chan chu good kha enge kan shilfia don chuanin pleasure mangte da anita pleasure chu numna kan ti angkha anita amaro chu pleasure a kan da khanin naturalistic fallacy kha kan commit theita good chu a simple lutuka define theilo wrong eng ang deuh hi anirun ta yellow color po hi ni thota antira middle bula wrong eng hi han soifia don langin soifia ngai nam lo ta ne proper name sang ho kan nan chuan sakorte karte thil sang kan nan chuan kan silfia theta amai ro chu wrong eng yellow te red kan ti te kha chu silfia le ngai na om to lo ta ne logical atomism aponin ane chi areng ta button rasila te ponin hemikan language sungchang hi anan zir chen tak tak hanin atom tunma democracy sote huina an lampanga te ponin science a choin atom chu nge thil te bera ngai the khanita kating chikan button rasil te po khanin an ngai ta analytical thinker anina zona kan language anana la string ta chonin red color te yellow color te kha define ngai na om to lo ta ne achan chu te to lu tu ka chu ting chen button ge mur po kan a thei to lo khana ngai ta chu ting chen good po kha chan chu kha good kha silfia don chuan silfe le chuan ngai na om to lo ta ne tin tun main ostensive definition hi kalpui lo ni to thin ta button da sela pe chon ostensive definition hi mun pui mo achanga ti theta ostensive definition chuan thil kan silfia reng khanin ko kha kan nei the turani car kan ti khanin car thumal khan ko reference ani thin ta emi sense le reference sung hi forget te tin ama button da sela theory of description te an lo wa ka chak om tamaro chu kholai khanin han top lok tai langim kha word kan thumal man khan ko nge refer kha anei the reference ka anei nge tur ni ta anei lo kha chuani adik le dik lo kha hre the ani don lo ta to chu ge mur po khanin amu cheng em ta chuani good kha pleasure kan da chuanin naturalistic fallacy kha kan commit the ta omje chu x hi
atha ani kan ti ta kha x kha pleasure han da tai langin pleasure zong hi atha ani han ti tai lang ta chon pleasure zong hi atha rengem ti kha open question kha omle thei ta ne thil nom kan ti zong hi atha rengem ti kha zo nom thei ta ta chonim nuam kan ti zong kha alo tha vek thei lo ta ni to chu hemi ji murana mathematics aron khoi ma hianin enge classical empiricism te mai tai lang David Hume a khanin mu thei anita chu is our problem te kha along ni tan ni kha is our problem kha what is atangin enge is atanga out kan thil eng ani na kan theta chu tiang chon ti turani chu tiang chonin enge kan ti turani ti kha David Hume khan problem a na lai kha alo mu to ta kha ji mura khanin ai chiang zokin ti langin a solin kan mu thei to ta chonin tarang chonin cognitivism le non cognitivism kha alangin arin ama achan chu aya chian le zolan han ti tai langin good kha natural property kha nei anga angai anita moral release ho chuan moral release a chon hemi natural property car kan tia khami car hian emo thingkung kan ti hian eng object po hianin natural property an neya antinan shape te size te weight te color te khang kha an nei ta ama ro chu good enge moral property ve thung ka chu mu thei ani lo ta a eng ang moral property kan ti khanin antin a shape te a size te color te kha good kha rong kan ti de kha share thei ani lo ta ni chu ta chan tual tha hi solan ni kan ti nau ti kha ke solan ni kalai sol kan ti lai kha enge property moral property lai kha problem om te langin kan hre themin rin ama ta chonin natural property nei ho ka chu thil adik le dik lo kha cognitivism atangin kan mu thei ta amai ro chu moral property le natural property kha natural moral property le natural property kha in tuklak anga da ani kha boina a umna chu naturalistic fallacy atang khain kan mu thei ta ni ta hianin shet ngai bok ta chu moral realism hi hemi normative ethics honan hi kal ko pe kan dia sa ko na kan ti den hianin achan chu enge objective value kha oma ngai anita ne soitong khan 2 + 2 = 4 kha us ya dikha heta klabunga pon heta lungle pon heta aizola pon heta tongkolonga pon adik vek don ta ne maro chu good tra kan ti kha objective value ani kha chuani khoi hmuna po khanin dik adik na ka mu the ani don ta amaro chu tra kan ti zong te sol kan ti zong te ait ang lo noi kha khata khanin moral property le natural property laia problem om kha enge alan chuat chian na kha ani na kan mu thia mi der inam ta chonin di mura chonin hemi kan intuition atang kan hre thei thwa khana ngai ta thil thale thalo hi chu intuition hi antinanin tuya hianin mol kan da chonin a koi zongin kan mutrin ta ka intuition mangin kha mol kha koi tak tak lo ni ti kha kan varsha thei tho ta ne khatiang che kan thil thale thalo kha ataka ni natural property ka mu torom lo ma se kan thre thei tho khanin angai ta ta chonin enge emotivism hi han soi kai le tai langin LGR ta LGR hi analytic thinker a chonin Wittgenstein ti lawa hi chonin kazirna sat pol ber hinita emotivism a chonin enge epistemology mangta David Hume tang ko kanin ji imut ai kha chonin uncle philor de lek ta LGR te hi cho ta hianin LGR hi chonin machine knowledge hi kong ni in thuang ni na then ta David Hume mang thon David Hume kha matter of fact ideas of relation in a then ta chonin LGR po hianin synthetic le analytic in a then ta synthetic a chonin kan ba verify thengenge now ti ka ki sol ani kan ta khan bi sol lai kha verify tur khangai ta ma se verify the ani lo ta tin now ti ka ki sol ani ka analytical statement khani lo the ta buk ta ni antirat klangwa le no pui nei lo kan ti ta kha no pui nei lo kha klangwa subject a khanin om ta ni a predicate kha amar now ti ka ki sol ani kan ti kha enge a sol na kha a subject a khanin a om thei lo ta ni chu chu LGR thena ta chu emotivism a chuanin hemi moral statement kan siam ho hi meaningless omjeni lo asen chu adik le lo hriat thei lo kha LGR mu dan ani ta
hemi ethics a chop ni lo ta hemi sa khona religious language kan ti te metaphysics kan ti te enge aesthetic kan ti te heng zong zong hi meaningless vekin ta ni omlo te adik lo kha boy pui lo ta boy pui song kha chu meaningless le meaningful statement chau kha jera hi ni a boy pui ani ta tin tun mai philosophy a hi ni metaphysics mun poi mo alu na se em ta amaro chu 20th century button rasel te jimu te frege te huina anron kalpui tak taka logic kha tu mai enge tools ang chaw an man kha philosophy foundation ta na man an tumna kal zel ra chhuwa te po te langin asolin rin amlowa ta chorin hemi emotive kan emotion kan express na kan soi chhuana khanin ngai an tan entina nei inangin ko phe kan du enge asola ni kan te chon nei in ang in kop kha ten oma chawang chon kan du lawani ti kha kan soi chhuana ni meita adik lo kha hret the ani lo ta choi kha kan thu soi kha homosexuality kha nei inangin in kop kha sola ni kan te kha midangin minlo pompui ve se ti kha kan enge base pa ve bok thin ta ne tin chumi pelam panga chuanin enge moral realism a khan han kal le tai langin sual te tha te kha ke ma ni mi mala in ngat ani lo kha chu om ve reng ta tin hei sual ani hei tha ani ti kha kan clear fel thei don ta adik lo kha moral statement a kha ma se chu tiang kami a clear fel lai tur kha boina om ta a chuti rolin sa khwana kan en chonim en tin ran ten commandment te poni ta se pathianin tisu tiro ati ha chumi be chan chonim thil diklo te thil thalo te kan clear rang me thin ta ne amai ro chu asia te clear na tang chonin kha a thei lo ve thung ta ne pathianin chu sola ni ro drum ma se sol kha enge ni mu tur kha a om chon si lo kha chom kha kan language khanin ko abani si lo kha chuanin kha kan thum bal mana kha verify thei ani si lo kha chuanin a buai thak ta ne ta chuanin han kal le tai langi subjectivism hi han entai langin subjectivism hi chu hei relativism pe hian soi political thin ta tin normative enge subjectivism te ethical subjectivism te soi pol fo ni thin ta hemi concept bai chon la boy ri lo tai langin hemi subjectivism le cultural relativism poloni ta se khalai huang te chau kha khanin lut tai langin chu nangina tha iti kha kein tha ka ti ve kher lo ta nangin soli ti kha kein sol ka ti ve kher lo ta ne khalai ta kha a boy thak na moral realism ti boy thak tu lai khain ta entina nau ti klak kha mi pakhatan me che pakhatan kanin sola ni view rolin sa khona be chain ma se pakhatan chun a condition kha fu lo chuan entina pong sol wang rai te khang thil sang wanga pachunga kheng wang khani tik lo tik lak choin sol anga ngai lo thei te po ani mai thei ta khalai kha chu animal du khanna in khan ni don ta ma ambal khirna maro chu moral realism tang se eng din po se naw ka ti klak rim choin sol khani tap ta ruk po eng po aru ni choin eng din na puding se sol khai tap ta ne amaro che be then ka chon ange afa dam lo fa e real tram dok e tor ta na lo ru ni chon he sol ni lo hre thiam thei ti te po ko me the situation e thik be chan de lakim tu chu kami moral realism le emi moral anti realism a hi chin fel har te anita a chu moral realism le moral anti realism enge ti boy khak le tu chu moral skepticism hi on le ta ne moral nihilism te punan soi thin ta jam na ke arni ta he pa hi philosophy of religion a chonin kada san pol tak ani a in the section na pa hi angai nom ke thil khe dan na hi radical lo hi na clear thin ta he mi metaphysics a po hi na ni che reng bok ta moral statement kan siam zong hi adik lo veka ada top ta ne moral statement kan siam zong kha dik lo veka tual tha hi sola ni kan ti te tin chumi pe lampanga enge ru hi sola ni kan ti te dang tan pui tha ni kan ti te kha achan chu natural property kha va en tur kha o om lo awang khanin kha kan moral statement kha angi adik na en turum lo wang khanin dik lo veka anga hai tap ta ne ejer tina meaningless anti angkha ani choni a clear ve to che lo ta ani na clear na kha chu kan moral statement siam song kha adik lo veka khanin angai tap ta ne ka chuanin han let le lo tai langin ni subjectivism a
khanin le hemi moral skepticism a atanga problem kan hu the kha hanin te moral realism a kha chuani moral agreement khom turan ta mathematics a 2 plus equal to 4 khoi huna po pom kan ve kain ta amar chu morality chungchang a khanin hemi culture relativism kan kan culture te kan society an lo na khanin thra kan ti le thalo kan ti kha ang lo ta ni chuwang chan moral agreement kha om lo ta I kha moral disagreement khom ta ni kulaya nagalena ange thil thale thalo an thia dan le helai mizoram kan thale thalo kan thia dan kai nang to lo mai the antinan zu chungchang te po lo ni ta se moral agreement kha turani ta a morality khan objective value nei chuan ma se moral agreement si lawa moral disagreement kha tam jok se kha moral disagreement tam si kha chuan enge tol tha hi solani kan ti te ro ke solani nau ti kha ke solani kan ti te kha ang lo tan noi ta ne morality chungchanga kan statement siam hote tin kan thil khie dan te kha chu ta ka chu enge ente kan so moral disagreement khanin moral realism kha avukha pote langen asolin rin lo chan chu kan ni tin punga kan mu the ani awang khani ta chuti ro cha moral realism atang a bikin christian thena tang chuani moral high ground a khanin boina kan nei tho khang khanin enge ngai the ani ta ni achan chu enge kanin nga na thil thale thalo kha subjective the pon lo thir pon enge kanin nga na khoi mangin nge tha kan thira khoi mangin nge thalo kan thir ti la ya kha ai nga da la kha problem an ron mu vele tho ta ni achan chu enge christian moral realist kha chuani aklang puin ti tiang pathian ka an grounding to pen ta tin kha sacred text kha bible te lo ta se kha anin nga na tan man nai ta amar chu subjectivity atanga morality kha enani kha chonim in nga na mu mal kha om don lo kha in nga na mu mal om lo chuan emotivism to kha lo en tai langim in nga na mu mal ta khom lo chun society kha eng tiang nge a function ang ti lai kha bol thak do in ta anti chu mi pelam panga chonim low backbone ethic ani ti ani thin ta kha moral disagreement sang kha in atha kha ti su tha ti ve kher lo mala chuti khati tia khoklang nun phung kha tiang ta pa a om kha chuanin bol thak na riau kha nei le don ta amara chu mi zong hian mathematics lampang hi kan tui pui vek lo ta ngai pui mo vek lo ta amaro chu nge philosophy chuanin mihring nun kha akhui te langai wang khanin khang kan ni tin nun phung te kan thlir tel angai ta chuanin moral realism nge strong zo ka moral anti-realism ti hi enge tun thlenga debate kalai ani ta ke ma bi ka hi choin moral anti-realism hi tun matanga ka stance thin ani ta hi ani amaro chu akhoi position ber hinge ka khan ti chu kala in shebi lo chonin khati chin kha enge cover mai ta ilangin akal phung te khanim enge mathematics sung changa khanim kan man tang mai na re no ma in chair bel do embo in zir bel do embo itang kha chonin khang kan lo soi ho sang kha philosopher pathum pali vele enge mathematical theory kha pathum pali vel kha kan ron tar lang tel bok ta janang khanin enge ma ni zir do porin in zir bel har salo to ranga yang du to khatang